Basta. Nakoy tuyo nimo. Very beautiful flower. May tag bang hatag ni kung amigo bulak. Kaya nindot kay mga bulak ba? Ang kuan lang. Di kasabot og Bisaya. English din eh. Sa kung buhato na para ng hatag no. Unsaon ka ko nino? Para makasinabot min duha. Para matagaan kog bulak niya no. Ato ora. Hey, good morning. I will toyo for you. Oh, what's to you? I don't understand. Toyo means sakit. Basta. Nakoy toyo nimo. What's to you? To you. Hey! Mangayo kag flower. Isa lang. What? Mangayo ka flower? It's not mangayo flower. This is a sampagita. Sampagita, the name of the flower. This one is the gabi-gabi flower, and this is the mountain top flower. Mangayo ko ba? Bisig isa lang. Sam, di may kasinabot eh. Mag-try ko ng list daw. Tingan ko kabalo ba ko. Hey, I have a favor. I want to give a flower for you. Really? Where? Bring it to me. Come on. Uy, come on daw. Come on. Pagtuong ko niya. Ay, nagkasinabot yung tagaan ko yung bulak. Yes. Hey, pila ka ba kaya lang naman sa kuha? What? I don't understand. Please speak English. How many you want? Because I give you a flower. As many as you can right now. Proceed. Kini. Kayon ko ni. Kini. Kay gwapo. Ya, kini. Ya, dakan salamat sa imo ha. I give you a flower. Thank you.